EJAI, the organization was also a judge for the organization category of the Search for Outstanding Volunteers. At the same time naman, daytoy area poblasyon tayo Burgos, Ilocos Norte, was a nominee of the provincial government of Ilocos Norte through ENRO. Ni-nominate po nila ang area poblasyon. So we went there this morning and we were able to verify, confirm, affirm documents given to us. So nakita mi EJAI, maganda yung volunteerism nila. Hindi yung aspeto na environment lang, but we were there to assure PNVSCA that our nominee is for the sake of volunteerism. What spark and drive them is just the drive to volunteer, to serve for the development of Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Na-affirm naman namin yon and we commended them. Ma-feel mo yung yung closeness nila. They acted as one big family. Ami masapol nga damagan no kasano da nga nag-start nga volunteer. Kasi from the very start, volunteers na sila in their own little ways na picking up plastic sa gigit ti kalsada. More than that, na inaiparamdam nila through Cap Joji nga yung kaya nilang hanlang ang mga lokoy nga siya mismo kaya I want to make a change. So, amo masapol nga pilitan isudan and also with the support of Mayor Garcia, makikita natin na maganda yung cooperation ng volunteers, nung barangay at saka ni Mayor. Yun po. So, maganda po yung nominee po ng Provincial Government of Ilocos Norte. So, bale, may sat kada province, ma'am? May nominate? Ore man ti mabaling i-nominate ti han lang nga province, mabalin, ore sino ti ginominate nga entity. It just so happened this year, may sala ang tina-nominate ti Provincial Government of Ilocos Norte. Nevertheless, dati hurdle mark tayo nga min nga masapol nga i-overcome. So, han na makinasaon nga no inted ni entity, iso ngayon sigidan. So, adala tama lati hurdle rate na nga masapol nga i-overpass tamno mabalin nga agbalin nga entity nga DJI. Ano digiti criteria mo kada? So, for the organization, we have the performance of the organization, yung replicability niya, sustainability, and how they are able to maximize your resources. Tanong ko natin nga volunteer kat awan kwarta na DJI. Ngam no kasano da nga i-roll the activities da nga mapanak nga I am not expecting any monetary benefit from it. So yung mga among others, yun yung criteria ng organization. Iso nga minti entry the area poblasyon naka-focus iso na ti solid waste management one. So mabalin nga religious aspect, siya ko madagi mapanda ag balay-balay, mapanda ti preso, mapanda kasaba kalaka siya ko or medical. Mabalin madagi ti dagi dumang entries tayo agsasabali da mabalin nga youth ye personal mismo no nya aramida nya taod pwede rin yung Lifetime Achievement Awardee. Ti Lifetime Achievement Awardee tayo dito Ilocos Norte kat ni Ma'am Mary Ang. So more than 25 years of her volunteer service, she's already a Hall of Famer. So recognized po si Ma'am Mary Ang 2017 po siya na-awardan. That will be in the hands of the National Selection Committee of the PNVSA. Hindi na po sa amin yun, ma'am. Sila na po. Previous years, ma'am, dito ayan tayo awampay. So nag-end tayo kini Ma'am Mary Ang for the Volunteer Lifetime Achievement Awardee po natin siya. Malacanang no ka, ma'am? Timangted? Yes, ma'am. Dito Malacanang Taga-Awardan, ma'am. September 30 po, kailangan na po maisabit namin sa PNVSA lahat po ng nominees ng regional level po, ma'am. So, the entry Po? December na, ma'am. December pong awarding natin. So, dito entry ti Burgos mo, Ilocos Norte, awang kapatpadanan ti other provinces. Awan, ma'am. Oo, awan. So, may salang iso na nga nominee ti Region 1 and we highly commend area poblasyon.